A mediante que más queda intensificado el operación del Philippine National Police contra el droga na syudad, donde ahora tiene mga targets di ila el ta imbestiya kanila, Italia ba kanila mantirahan. Este asigun el intention del PNP, Regional Director's Cup del Police Regional Office 9, kaya imbita diferentes mga unit del PNP na kada probinsya o syudad para man-train kunal di ila personajes na marksmanship. Desde Zamboanga del Norte hasta na Zamboanga City Police Office, 3 cada team del cada opisina ello kumpiti para ase perde el record di PO2 Funsar Jubail del Labuan Police Station. Quien niya ase perde con el 500 mga pulis nationwide na Chief PNP Batos Cup este lang anyo. Si Jubail un Zamboangueño, el numero 1 shooter del país este tiempo entre el mga professional shooters na entero país. Itong shoot fest natin ngayon na Artist Cup 2016, this is sabihin natin some sort na sabihin natin kung paano nagpapakita ng ating kapulisan, especially dito sa Zamboanga City Police Office. We have fielded 4 teams for the Zamboanga City Police Office alone. Mayoría del mga station commanders del Zamboanga City Police Office el entrao aquí na kompetisyon, incluido el Unit del Special Weapons and Tactics o SWAT y el Zamboanga City Public Safety Company. Y alcanza pa el news team con el oficiales del Zamboanga City Police Office tahuga na kompetisyon, alin na firing range del Police Regional Office 9 na Mercedes. Mañana el tiene también sila kompetisyon para el mga sibilyan. Albert Luna, Dateline Zamboanga.